Nasilithatha ngase silama MPs anje kuthi ukuthi ikusasa singaze sife iyakhanya ibandle. Ngicela ukuthi mphathi wohlelo sikufake kamhlophe uncubuza ngumfakazi wami izinduna seziphiwe lawo mandla ukuthi uthe zizokhangela ngodaba lolu zasinxusa lathi njengeZIPRA sabalazo lapha neRainbow Hotel kwamanye amahlelo esazicela zona ukuthi ziyesicela uHulumende kwaba ngama records ethu eziZIPRA ama records esabuya lawo ukuthi even up to today asikenzi ama reports back to abantu beZimbabwe ukuthi umntaka Dallas samchiya emgawugawu umntaka Ntutha wasala eUrungwe. We had to make some reports back to the people. It is part of those reports ezathathwa nguhulumende wazifihla ngabe ngathi ngikhuluma lo daba ngesikhathi kathi yena lo busa amanye ama reports angikhona I cannot produce them ngoba sathi imbuza akhanya kalamanye adathu hayi lokho angikhulumela indaba ngoselele but sacela izinduna ukuthi zibe ngamadombo ziyesicelela ama reports ethu. Okwesibili zimpahla zethu. Impahla zethu izinduna angazi esijikile sebabuya basinika yini report yokubeka. Izinduna zikasinika report empahla zethu esathi babe lidombo. Izinduna babe lidombo. They've got bono omchana labo kuthiwa ngobani lo emasini oCharumbiri. Leo request sayifaka kibo ukuthi kabaye ku president basicelela impahla zethu ukwenzela ukuthi singahluphi abantu khathesi kunje as the so called war veterans sizondwa ngabantu ukuthi imali yeHulumende izakithi sona less than 100 US dollars imali abantu aba expecta ukuthi yithi esiqhuluza imali kaHulumende sasicela induna azikabuyi kithi sesifuna kuyesetshenzwa labantu sasicela futhi induna ngokunjalo ukuthi sifuna ukwehlukanisa abantu sokuyiwa khona kungakenziwa any other thing bacho abazali ukuthi uCetshwayo waphendula impilo anjo from osobhula zezinduna zithi abaphendukayo bangaka kulabo abaphendukayo abadlwa eGukurahundi bangaka. That's where we start from. Awuqalisi nje ngokuphonga uhamba nje ukuthi hayiba we have to those records zikhona zingaba khona kuzasiphathisa ngendlela engcono. Izinduna zingakenzi anything because we are the victims. Zingakenzi anything ungakangena ebantwini funa baqale bakhulume ngathi. For instance silabantu abanjengoNtutha an MP abamlandela besuka khona eHarare bazombulalela emzini wakhe. Those records must be there and kwesisikhathi kungeke kube izinduna they don't qualify angazi njalo ukubona kwethu kawubuyele lo mbiko ma MPs ethu lo raise yakwazi ukuthi siyakwazi ukuthi kulezinduna ezikhona eParliament lithi lina iZIPRA bathe sizolibuza phambi komphakathi weParliament ukuthi isicelo sabo lasithini lokho bemelele impahla zabo. It is becoming very unfortunate. Khathesi sokuthiwa ziphiwe uKhemomahati uyini uyi-Polite Bureau member lokhuzini ezani uzakwenzani ngempahla zethu wayebotshiwe
wayengekho contributor for those properties. Ngazi lutho ngokuthi izaphu imali eyaphendukayo ivela empini yayisebenzisa njani, wayesejele. Nguchinga Dube osebuya today. Ubuya ngaliphi uChinga? Indaba uChinga engabotshwanga labo Dumiso labo Lookout ngesikhathi bebotshela ukuthi bafihle izikhali zona ezisifelayo. Wayengabotshwanga Chief of Operations ukufaka ngalokho. Ojivan Maseko, they're being promoted. Ukuthi bay represent ilizwe kuba Cuba and other places. Why lokho kungenzakalanga? So these are the issues okufanele ukuthi zibanjwe ngendlela eqondileyo eyiyo ezakwenza ukuthi to remove